Kitabu cha Hesabu mlango wa 8. Mataga naikwa. Bwana akimwamba Musa, nena na Haruni umwambe, undiho ikagomata mafungae, ganamviria gang'aze sehemu ya mbere yacho kiguzo cha kuikira mataa. Haruni akaenda visho, akikagomata gang'aze kwa mbere yakire kiguzo cha kuikira mataa. Ere Bwana mlagiza Musa. Cho kiguzo chatengezwa vivi. Chatengezwa na dhahabu iliyosanywa kwa nzira hakora kwakwe hata maluage. Chatengezwa karakara na uria humuhalano Bwana roho mwanyesa Musa. Bwana akimwamba Musa, ntengerala kulakaiza wa Israeli na watuse ili watuse henda vivi ativire maziga ku atusa mazi nyole mwiri wose na mafule nguo zao na vizho maji tuse ambire mahala kizao na sadaka ya unga utunyu wa kuchanganya na mafuha kiza ndahala kizao kingine kwa utoa sadaka ya dhambi arehewala imbere za rohe mara mtunganano na kuwa kunzumanya atosa Israeli ukareha ala imbere za Bwana Israeli manda kuza maikire mikono Haruni andareha alawi mbere za Bwana re sadaka kunulwa kula kwa Israeli ili madime kuenda kazi ya Bwana. Gonyo alai mandaika mikono yao zulia visa cha vizao. Kizao kimwenga ndakilasha kikale sadaka dhambi na cho kingine ikale sadaka kocha kwa Bwana. Ili wausire dhambi wa Lawi. Kizao Lawi ndaika mbele za Haruni na anaye. Gonyo mwala jere sadaka ya kunulwa kwa Bwana. Kwa ngira hii mdatenga kula kwa Israeli angine na mandakala angu. Baada ya vizho, Alawi mandangira mahumiki kaiza rohe mara mtunganano na uonda atusa na kwa ala jere sadaka kunulwa kwa Bwana. Hakukala ondo watu ni gerwa ukamare kaiza Israeli osi. Nizahala makale yangu. Hatuha ana ajera Israeli asundula tanzu akilume a Israeli osi. Kwa kukala kila mwanamjere wa kilume kaiza Israeli ni wangu akakala wa mudamu hedu wa nyama na atenga kwa utu wangu wakati roho alaga ana ajere Misiri na nizahala wa Lawi hatuhao ana ajere osa kilume a Israeli nzala jawala yuko Haruni na anaye hero zawadi kulaka hiza wa Israeli mamuhumikira Israeli kaiza rohe mara mtunganano na kwa usira dhambi ya Israeli ili asikane na pigo rorosi. Wakatoa Israeli manda hosongerera ho hatuaeri. Hivi ndo Musa na Haruni na atoa Israeli. Marijo ahendera o Alawi here Bwana rijo mlagiza Musa. Alawi makizitusa na wakifula nguo zao. Gonya Haruni akeare hambere za Bwana here sadaka kunulwa. Akia usira dhambi na akiatusa. Baada ya vizho Alawi mangira kuhumika kaiza rohe mara mtunganano. Maki mirirwani Haruni na anaye. Bae maki ahendera wala here Bwana rijo mlagiza Musa. Bwana akimwamba Musa, wala ima na vile kuhenda vivi. Osimari na miaka 205 na kuenderera. Mandakuza ngira mahumike kaiza rohe mara mtunganano. Ela makifisha miaka 500 mandari cha kuhumika here kawaida na kusahenda kazi kaheri. Manadi kwa vizanzi yao kuenda shughuli za kaiza rohe mara mtunganano. Ela wenye kamanda humika bule. Bai vivi ndo undijo apangira kazi wa Alawi. Ni hayo tu.